Hei hi All India Radio Mizo ani Chanchinthar achiar tu civil ruata Chief Minister Puzoram thanga chuan Ayodhya hmuna Ram Mandir saknan Mizoram sarkarin cheng khatma atho lo ni in asoi Voin Khan khozol dar ngon venga khozol district DRDA pisa chu Rural Development Minister Pulal Ruat Kiman ahong Assam Assembly in thlan tho thumna chu tumte ming thelu en dikmek ani Tun thengaram chuang COVID-19 ridan na lato chu vaibel chelin wai somni chuang anni to Chief Minister Puzoram thanga chuan Ayodhya hmuna Ram Mandir saknan Mizoram sarkarin cheng khatma atho lo ni in asoi lungle chanchin bumi tenena voina anin komna Puzoram thanga chuan Ayodhya hmuna Hindu biak in sakna atana Mizoram in cheng noi tam tak thove anga soyom chu sarkarin cheng khatma atho lo ni in asoya Minister Puti Jela nun tluang le pusi ngun lian chunga MLA in mu thiam lo chungchanga angai dan so na chu changin Chief Minister le MNF President ni bok chuan Puti Jean ngai dam adil toa Congress in ma an la zui le zelero anti lutuk ve dewani ati tun tuma lungleya akal chu motor kong pui siam that atul zia chiang taka a hriat pha thu le fur pui thlen ma atlan nuam tok tala siam phot ero atulani atia Mubal thar tamna zol puile lungle in kar te po lingron thazok siam dan ngai tua ani atibok Puzoram thanga hian Nimin Khan State Sports Academy zobok lungleya residential sports school sangna tur lung aphuma le khazirna ba ka sports lama ngor taka in zirtirna mun pui siam tura bultana chu rei lo te atangkai taka chhor ani nge ye be sei thua soya Chief Minister chuan tunlai sport discipline rang choisan rualin pipu te in fiamna indigenous games te po choisan ve zel tha ati thwa soibok ani Voin Khan Aizol Mayor Pulalrin enga sailo le Executive Councillor Pulal tlan zawa khiang te ten Aizol khapui faina tura malangna thar an kalpui tur thu an puang Aizol Mayor hian bolhlo khon tu casual worker te kor hak tur thlang zara Pulal tlan zawa khiang te chuan kot kai tina bolhlo lak khom le paidan turwa man thar ahong thung Pulalrin enga sailo chuan bolhlo song bol ngai poimo atul zia soya Tundin huna Aizol pumpui tuam hal theilo ma se ramhlun sauta pilot project anga kalpui ani dona tia AMC chuan bolhlo song bol chu ngai poimo masaka anda don ti asoi Pulal tlan zowa khiang te chuan tun AMC tam thupui ber tur chu faina ani atia chitelui hum halna kalpui ani rualin luinar afim angai angin ramhlun sau le lai puitlanga fai masak angaya fai tak tak tur chuan bolhlo in tina tanga khon angai thua soya Hei hi collection of source emo door-to-door collection of waste garbage antia Aizol khapui en kol faina turin ramhlun sauta tangin bultran ani thu asoya bolhlo paidan thara chuan in tina khon collection at source ani anga chungtin in cheng som an choyanga casual worker ten bolhlo khon na an thokdon tia soibok ani ina bolhlo khon honna in khom hi ramhlun saut local council chairman pukelal du omana kai hruaya Ramhlun South Local Council YMA MUP le MHEPIO te antel bok ani World Oral Health Day chu khovel mun rang le ramchung mun dang terwalin Mizoram po Voin Khan man ani Aizol vanapa hola heni puala hun buasa hian Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiam Sanga MLA chuan mitinin kachung riselna nei poimo zia soin khovela kumtin mi makta duai khat z kachung kansar anom zia thute India rama mi nuai khat zela kachung kan sarmi somni zel anom thute za zela somthum lai mai chu kachung kan sar an awangin uluk taka kachung kan von le en kol that angai hleti asoya India rama mi za zela somnga zet hi hano na toothbrush lamang lo an laom thute po soin kachung en kol konga kan la san lo thute kachung kan sar thlen tu rang zuk le muam vai lo le akai noi rang ba ka kuwa thenga sim a tha thute kachung hrisel nei konga uluk taka ha po en kol angaya wangle ha hi in chaina hlutak pakhat ania wangin ha hrisel nei apoimo in halama harsana nei te chuan Aizol Civil Hospital a po doctor anron theireng thua soibok ani Dr. ZR Thiam Sanga chuan he World Oral Health Day pol hian mi puichuzik le muama fihlim nalama tranla zel turin le thaile theira eitam turin asom boka Chen omram Myanmar sipaiten an mi pui zalena an obet chu thalo ati thule Myanmar mi puiten zalena changei tura adu thua soya Mizoram pon thei top chua Myanmar ram mi pui ral tlan ta chu lo pui zel anin huam thu asoya
khwal lian kai hruainan huai hian Myanmar mi puite tana kudle lamphar chunga minute khat ngoi renga din ani voin khan khozol dan ngon venga khozol district DRDA pisa chu Rural Development Minister Pulal Ruat Kiman ahong DRDA office tharalom na puala in khom zaingen oime hola buat saya Pulal Ruat Kimachuan khozol district in DRDA office an nei theina tura thei top chua tranlak puitu Chief Minister Puzoram Thangale Deputy Chief Minister Puton Loete chunga lom thu asoya DRDA office hon tharchu district danga DRDA office kum tam tak lo to tenen khai khin ngal mai arem don lo ti soin mamole tul dang tam tak te chu zoi zoi ngai tua bel ani ang tin asoya Minister chuan district mi puite troi om na le hriat thiam na an mamo hle don ani ati boka DRDA staff tele district mi puite chu mal som na diton tura thokho turin du sakna a hlan ani Rural Development Minister chuan sarkar lai puin rural development angai poimo wangin India Rama flagship program lian ber MGNREGS po ardi nuaya ada hei hi India Rama mi puita na tho tur siam na saber ani baka khovela in hlofa in sialu tamna berani atia COVID-19 ripuya len wanglai point MGNREGS nuaya ni zain hlona chu tuang taka kalpui zelania COVID-19 awanga thi an omang ti sarkarin a hlau rualin eitur nei lo chuan cham harsa to ka wanga nun na chan an omal hlau boka heng dona konga hian ni zain hlona hi thingtlang ana satakin COVID-19 Srilanka atakin mi puiten an tangkai puani ati Pulal Ruat Kimachuan district masona turin DRDA in ma ala tran donani atia mi khwal thenle biang dom le donson konga thei top chua a thok tu tur mi thiam te point thanhem ngai taka thok turin a fui bok ani voin lama COVID-19 shikai enkol na huna chuak anom lawa shikai mek himi sompali anni shikai to zongjong himi sangli zali somli parukan niya chuta tanga chu chuan shikai mek hi zazela bial point pathum pakhatania shikai dam le to himi sangli zali somni pakhat anniya dam chuak hi zazela somko pakwa point pali anniya COVID-19 hri awanga thi som pakhat anom to boka tundin huna hian Aizawl district shikai enkol mek pakuan oma Siaha district pathum omin champhai le Saitwal district pakhat ve anom boka district dang pariata chuang shikai mek anom to lo ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Assam Assembly in thlan tho thumna chu tumte ming thelu en dik mek ania candidate zathum pakwain ming an pelut ani Assama hian chhong thuma in thlan tur ania a chhong khana atan tun thani somni pasari khian vote thak anianga political party hrang te chuan candidate tan zai thiam lem changmi le chonchin bumi te an vor chuak nok hlom ani sarkar lai pui home ministry chuan state le UT zongjong te chu COVID-19 laka himna turmi puiten an zom thaim ti vil turin atia ram chuang COVID-19 hrilhuar chholea khautaka invenga mala turin a hriatir Home Secretary Ajay Balan State le UT tin Chief Secretary te ziaka lekha athon danin COVID-19 hrilaka film khurtura in kai hruaina hrang te chu khautaka zom tur atia mai tuamna buwa kutti file midang hnailo tur ti phei chu zom that le tur ti ani Home Ministry chuan state le UT te chu mi puiten hena COVID-19 chungchang thil poimo hril hriat na awareness nei turin atibok ani tun thenga ram chunga COVID-19 hridan na lato chu vaibel chheli noi somni sing ruksang thum chuang anni to voina Health and Family Welfare Ministry soidanin darkar somni palikalta chung khan ram chunga mi noi somni pasari singni sang thum le sanga somsari pangain COVID-19 hridan na an lakman ani heti lai hian India rama COVID-19 shikai enkol damza chu za somko paruk point pakhat pahni anni meka darkar somni palikalta chung khan shikai enkol dam singni sang thum le zaruk somnga pathum chu atir annia he hripui laka dam chuak to zongjong chu vaibel chekhat noi som pakhat chuang anni to thu Health Ministry chuan an soibok ani tunlai state engamoza ta COVID-19 shikai an pun chhole ta ka wangin shikai on kol mek po an pung chhole zela tuna hian ram chunga shikai en kol mek chu noi ni singriat sangria le zathum somko pali annia shikai to atanga za zela pahni point pali pakwa anni darkar somni palikalta chung khan India rama shikai singli le zakwa somnga pathum mu chuwa thar ania henen hian apum pui thua shikai to za chu vaibel chekhat le noi som panga chuang anni to ani Chanchinthar puan ti to mai Chanchintlang pui Chief Minister Puzoram thanga chuan Ayodhya hmuna Ram Mandir saknan Mizoram sarkarin cheng khatma atho lo ni in asoi
voin khan khozol dar ngon venga khozol district DRDA pisa chu Rural Development Minister Pulal Ruat Kiman ahong Assam Assembly in than tho thumna chu tumte ming thelu en dik mek ani tun thengaram chung COVID-19 thridan na la to chu vai bel chhali le nuai som ni chuang an ni to chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani